Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kajeng ki beklemput sngi jeng kai school SSA kemudian hapok syatri jeng ko all Meghalaya SSA School Teachers Association kala ken job menta syaka sngi ke bapra hende haduk menta ken dalam jong kaseng kelapen pau yang jeng sngo kya lo jeng bam khat de keren jeng bo badai pen jong katan puli putih ke sarkar jela banyak cerita ye kimat jeng dawa ke jongki kuman jupen tip hang ni bagai ken ho jeng kai school SSA kelas dang ye ken jeng ki ka beklemput sngi hamar malki Shillong naduk syitri urusa wala car pausau hadi bagai jeng aipor ya ka sarkar kra kutno hakalai putri kunai lur ala car pausau Hakaji keren berkilat pasai kubor ujian sekretari jaga seng bawan pendapi lapang oleh tu belanda sarkar jela kerana ia minti halo kani kajeng dawa kum keseng kasashim shushu sedaki webat kisin jam ki bakam ting hakini kisngi ki bansawan ban se ban ya ka school ban ju ya ka jing ka sem ban se hawan ban song ni maka ka se ki nak ta da ko kai ban song Kubur kejongi kinong hikai SSA Ol Meghalaya mo ngi kuwa baga sarkar kan bahagi ban babat penting lem kay na ta jongi kinong hikai SSA nama mo nakipor mta ka kala de ko ko barem mo kimar mta barem kunju ki bay kun bay kelas na yute kan lom ko jenjar kin la kin pandap Jika gibangi nagaliang jong kinong ikagi mat kede nakadaw kecing tuna pelat kecing siu ke salary ke jongi gini kisngi yo I ba kimar kimata gibangi hab bantiet kimar bam kimar di kila kiudor arsha alaisha hagipor gibal miswa ho kini ke jing siu ke dang yade gite kisnem arjar kadre arjar kadnyo ndre mentala dagi pra ndai snem kalaya ngi ne ke jing siu kene aju kimar bam kimar di kidang kiu te nakleng jongi kinong kai SSA ngidang mat sibun kijing akabai de ban sa ban pendap ikikun kikti jongi akabai school akabai bam kabai di ngim yakot kerdan subat ki wepat ki para nong hikai beyo kijing siu ke babit ke babiang nakleng jongi ngidang sa haju ngidang don kijing babun rukom ki bakum kinong hikai ngie kendu akabai de bat ke ba kebai dawai kebai dasien kiwei ru I sem kijing kendu babun kiliang kum kinong hikai SSA namar kata agne gopor gibu sya sarkar ikene ke demand jongi ke enhancement ke bacis 4%. Solusi ini ka kampat simodon kunu ka jikot na kalian government ha ka bedi ban kren ni penbaik ha bedi kini kijing dawa kijing wat lah haski thoding na kalian advisor juga education department cara government of kalian ila wanjungo ini Denre iru kasulong verbal kami simodon kunu ngilaong bakal ada don official di tertib ni ko official ni dia lo kata ngirang up mentah nak soka ke baka don ban iu Denre kansa guru ini balong ba kajinya sya kajungi lese kan sapoi hoput bangtip marki palok baro jungi kin sapoi lu syai de ngin sesong ha kini CRC na bentaban rai pat ski pat kilat kilti di bagian laban sim ingin sa pentip paling banyak ki kilat kai kubor ba ki kilat kilti ingin sim ha kini si ki bermanfaat on lapoi lut ki members kamli ke new issue mentamo kadi ke issue ke bangi la alat il sarkar ngila bu ki memardam ki jumina du sem arjar khandai nomor ki ki sarkar ki la penanhan singi ha 4% mo teka ka di ka government lim tala prasnem ke kam sinodon de prasnem insya da khain met wing la de ban mat ya ka sin penkiu blok ke baar ade benio arsin ring nakani sarkar adu kini prasnem la de batang sisin ngim semio de no kata no rem nomor play mentangi kino kai SSC ki LP ngio khat khandai hajar UP ngio arpo jar sam spak ne plan ka de kalasem hadu kata-kata ini baling ba ita ijingio jungi banyin nginla ban tumbit biang ya kani ru kakta ya ka kakta ya berperkhat ngi kumpino kai nomor play ka kami hapan be ring hapan pendap ru ya jin kam hin dina ini jingio iba yu ngim ngi ka kakta ya ka longi longsem gitu dia lo kata no rem nomor play ka sarkar jen bakala sim steps nadu pangila pasang ban ai jemut ka de
kadi kata namar pun ong ya kabidi bat kadi ka budget jung sarkar nanamla ban komen ni kasyong ka start sarkar ngii ba ka sarkar kala ban organize bun ki program per nabanta jung ka department jung ni nabanta ka education hapo ka state pre ki step si bakasim kata kadi ka sarkar ban sim ya ka rah lo kita ngado bangila persang ban mi ngim simlak milinti ki bakin mi jinsya Marmin mengilapan pernah mengi media ini kita baru kisawan sana kalian juki pada ni ikut lada kikwa bani trilang ya kini kadiman kejungi namar ngiru akadi kadiman kejungi mde bangi ong bangi da perkhat ni sudawa ringi perkhat ru yak sarkar namar bahkan ban ong ban regularly ya kapus kejungi kejinglut yak sarkar musirkai tingi dawa supaya ini EU namar ngitip ka sarkar ru lada kamut ban le kita ru ngi sutu sarkar kanomla sisle kan mampor yak sarkar dikisnem tenre la simpor ban le isnem ru ya kani pat kamat kadika characterization kadika mat ka ba kalain bah apa ngikan ni kata ni nak wa ya ka sarkar bahkan sim iklat guilty bahkan perkhat bahkan ya keren kan fat ikran lem iki ban ajimut lem namar beli ling bangi kinoi kai gi manjing komedi jungi ba pher ki stakeholders kidan haka bedi ba kata ka ban yadai ban characterization ni haka mungkin kai hi namar beli ngila sim jenjar namar ba let's say kani ka kajing yo jing siu ka jongi pemerintah kan pelong ni bahasa sansnem hadian langin yo kum kani kaju jing siu dalam tan kajing perkiu kan poi kajing ek khrau ba na banta ju ni kai bagian survive na ka banta ban permit pembiang ya ka family kaju. We are taking out the sit-in demonstration program here in Shillong Malki ground against the failure of the state government to fulfill our demand. The demand is that we need the enhancement of salary from the state government. So due to the reluctancy of the state government and for their failure to fulfill our demands, we are compelled to taking out this sit-in demonstration program in this Malki ground Shillong. So for the time being till today, we haven't received any positive response from the state government. So tomorrow we are conducting our mass meeting here in this Malki ground. All our colleagues from all the nooks and the corner of the state, all our colleagues will be coming tomorrow. So tomorrow, during the meeting, we are going to take a final decision. What future course of action, more stronger future course of action, we will be taken. Tomorrow, we are going to take a final decision.